Nomor anggota Loriko yang disambut siaga Duresan. Jangan disebarkan. Halo, ada nomor. Ye, ibu-ibu Bakasami, punapi gatra, cik, sampun ngajak sampai lagi. Ye, ini sampun ngajak, ngirim bilangan ke tiang mesatlo. Sane mangke, di tiang jadi mesatlo, sane mau muda, ijupa, tegen igeranta. Wenten tutur-tutur satu, ijupa, tegen igeranta. Di desa anu ada anak lembalu lah pianak dadwa ne kelihan madan icupak ne cerikan madan igranta icupak aduh toba nih bocok saja awaknya sintang basahnya ngandung woknya jerang kulitnya selam berisada ia demen medah tur misi mayus len teken ada nih igranta mimi bobanya bagus saja awaknya ngejar kulitnya putih iya fotonya aduh manis nih liu anak lelo jatuh hati teken igranta di samping tuh iya darmo tur alep sedekina anu igranta lan icupak lakar mentekap igranta nagan tengale misi letakkan sampi letek ya icupak daya kel iya ngabos sok asi ane liu misi darah nasi nekat dicari ke igranta lantas ketekap icupak ngojok itu di pondoknya sambil bedar nasi sing kerasa telah nasi dar kayak dicepak jadi galah subalihisir igranta lakar medar sewireh basahnya suka seduh itu lantas ia ngojok ke pondok lantas icupak mau ikadayo adi nasinya sudah telah caplok cicing igrantang mendem sambil nauna sedep pasang tur ia nutukan metukan jani galah sudah saja icupak murid adene manjus sewirah ia liu isi sebut di subahnya adene manjus lantas dia engalan uap awak ni mesin tuan tur engalan tegang-tegang lan natar samping lantas dimulai ke rumah ni dekat di rumah ni icupak ngelik kelur-kelur meme kulo gen sipok tuyuh bagai ada kulo ni igranta pelali dogen gaya tur misi ngerayu cewek itu marah dengan icupak mesadu begitu memene lantas pedih aja igranta tur ngomong gini aja icupak nah cupak mau cair manjus malu menjepan aman aden saya itu lakar titik memek lantas icupak manjus kecerita jadi igrantang sebenarnya di rumahnya sambil naunan basang sakit basang sewire basangnya seduh marah dekat rumahnya memene nyajage turmitik pendewekan igrantang geng sini pusing deman megai percuma meme malah pianak bukan cai pusing misal ngidepin meme bunyi memene betul dia cai orang dini gitu memene lantas igrantang nyaute tur misi ngelik sewireh merasa dewek ni kena pisuna meme
demen lah pianak cai. Lantas igranta buen nyautin meme ini meme subatan demen papianak tiang dia tiang ngeringo meme tiang lakar lekat oleh rumah ini saking wala tiang lunas dongo geja hidup meme bahagia ngajak beli tiang icupa. Lantas igrantang mekat nyalain rumah ini. Jadi teke ya itu pak. Tur naponin adene memene ngoraha adene subuh ketulu. Di itu lantas icu pak kue ngelik. Aduh meme. Adi tundung adi kulone. Yo nak sing beleh kulone malas. Jadi tutup gek boyo adene. Lantas igrantang begedi nutukin ke jalan adine dekat di alase keculup ya igrantang teken icupak. Lantas maka dia dua menjalan nyisir alase sing kerasa jani icupak dan igrantang sebenarnya dipuri kauripak itu ya ini pingahin satu ada sang Prabu medalan saya berada kene konyem saya berada nyenjel ane ngida matiang yang ibenar tur ngawaliang okang ide ane meparang Raden Galuh ane kapandu teken ibenaru lakan kedadiang ratu dipuri kauripak. Lantas igrantang lani juga matur kepuri kauripan. Didu sepanan igrantang matur icupak matur. Oh kulo batak dia. Oh benaru besi kulo ngidang cenik gak itu banggin kulo ngideh nasi bertekan termisi begule ngidang kulo mati ya. Itu abadnya icupak. Lantas igrantang matur inggih nau sisip titiang Ratu Sang Prabu titiang jadi ngaturang ayah lakar misadia mematiang yang benaru termewalian okan ida Raden Galuh mewali malah meriki kekuri pauripa gelisah mereka ida Sang Prabu lantas mempijar bungkung masuk komirah tur keris penjenengan puri kauripan angon matiang ya benar jani icupak dan igrantang kemu ke alase ngalih ya benar deket di alase di itu ya icupak nempukin ada bulakan gede tur gunung majajan-jajan ke walau asik lansir tas mutakon ya icupak teken ade nih adi geladang danu apa tuh adi pone masit tur gunung apa tuh adi pone pengit lantas igrantang nyautin beli toseng je dano lan gunung coba enjah nek ibu naru teken tai ni ibu naru maro keto saut adene icupak ngerit tur mengecas aduh adi kulanya adi mai mulai adi mudia kecetan bangke mai masih mau bangi deh me bule mai mulai lantas igrantang nyautin mendap beli mendap gen tutup gen yang beli gelis satu enggak dekat jadi ya sudah di sisi dua nih atas igrantang ngomong teken beli dia sudah tawas di benaru jadi lakar alih tiang ibu benaru beli nomor ini
Nyaut ya cepat. Lah, kulo mau yang kan ini nah. Adi ni kamu nah, adi kamu benaru. Lantas, Igranta tuun ke peten gua ni, ditur, yo nopoke, benaru, sedang lemasen, Raden Galuh, tur, benaru bangun. Lantas benaru bangun. Weh, cai manusia berat. Bani cai main. Kau mah awake. Lakar amah mas cai aja. Lantas Igranta nyautin ternantangin dia benaru. Weh, cai benaru. Wake senyap lawan cai. Wake lakar matiang mas cai aja nih. Lantas Igranta lan benaru mesiat. Amas siate ngemasin benaru mati. Gelis satu enggam benaru sudah mati. Lantas Igranta menyeretin ade nih icupat. Adi, kedaten Raden Ayu nih benaru semua mati. Lantas icupat ngadetin Raden Galuh di subanan Raden Galuh dekat di sisin gua nih icupak lantas nyaut tur ngetap tali bunote lantas dia nangkir ke puri kauripan. Di puri kauripan icupak matur orang yo ane matiang benaru tur ade nih Igranta sudah mati caplok ke teken benaru. Di subane ninga hatur cupak buku gitu ide sang ratu merasa bahagia tur nitaha lakar ngadegan ratu yo cupak di puri kauripan sakewala setonden ngadegan ratu ide nitaha ngadiang bale-bale makin ke cerita Igranta lampuh di tengah buan di tulantas iya nyemak tulang-tulang benaru pacek-paceknya ditemboknya awon titi apa ngidang ia menek ke sisin buani di subane cupak Igranta ngidang menek ke sisin buani lantas ngalang ia matur ke puri nekat di puri Raden Galuh nyajagin Igranta tur ide matur teken aji nigani ane ngematiang benaru wantah dewek Igranta tusing ya ijupak mara dinga atur ide yang begitu ide sang ratu duka tur nitahang ngejuk lan matiang ya ijupak gelis satu enggal sane mangkit Igranta ngadeg ratu lan kejangkepan sareng Raden Galuh. Igranta lan Raden Galuh hidup bahagia icupak lantas tertunduk. Inggih ide dan secara sami yeni iraga setante melaksana ane becik Sina ayu ane kepanggih cara ya Igranta yeni iraga setante memprilaksana ane denten becik demen mau ekedaya Sina alo ne kepanggih buka ya icupak cukup kangkung mau bahasa serem cukup gedang mau ibu kelantang kira langkung titiang nyatwo titiang unas ampuro antuk ketambatan titiang Om Santi 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 Om